and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. My name is Mary Jane, and this is my story. I don't wanna talk. RMN Drama presents Mary! Op, op. Mahal ta ka. Mahal ko nimo. Andam ka bang mamatay alang sa imong gugmanako? But tell me, don't you dare touch my Cesar. Fine, only kung makituwa ka na ko. Unsa ka duwa? Winner takes it all. You think atrasanta ka? Huh. Game on! The judges will... Mary! Jane! Mandiya siya, Jane! Pusila na siya! Mahal ka! The gods make wrong without... Mary Jane. Sa duwa sa gugma, mugawas ka siyang mananaog, Mary Jane. Tagsulat Marites Parba Albores, Direktor John Caraca Pujanes, Spener Jubal Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nacorda. Dalit sa RMN Drama. The winner takes it all. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!